Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Бүгін бұйырса 17 август 2025 жыл Ош Уна базарынан бұйырса видеомызды улантудабыз. Бұл видеомызда ушул жалаң Lexus уналары болады. Бірден лайктардан басыңыздар, бізге қатталып қолдау ретінде. Комментарийге көп жазды. Шу Lexus тартқылашы дегендер. Бисмилlah бұйырса ішімізде баштадық. Мына Lexus 300 туғандар, гибридкен. Bağısı yazıldı bırak ölçü. Bağısı bırak yazıldı aptı en kızık yeri. Ha, yesi var şeydi. Sizlerden begen? Bas. Kaça gene bu? 31 bin deydi. 31 deydi. Probek ki 73 bin yürüptür. 2019 eken yılı. Abiyam 3 gibritte. Telefon numaraları 56 31 80 10. Lexus RX RX 350 yılı 2008 eken 3.5 abiyom 14.500 dolar 14.500 dolar telefon numaraları 505 03 08 02 haberiniz karşı 19.500 emes 14.500 eken bularına probegi görünmeydi eken. Ne tuğanlar? RX 350. Keyingi Lexus 300. Çok bağısı yazıldı eken. Bağısı yazıldı 2019 eken. Tartışıp orayalım. Buldagı gibrit. Lexus izlegende Lexus'lar çıkar alat. Nadir'de Lexus var eken. Burada bazı bırak yazılıptır. RX 450 eken. 45 abiyom gibritte telefon numaralar 0755 50 50 01. Yok basılı yazılıptır. Neyse çok. Lexus 300 Buldağı gibritken doğanlar. 2017 25 abiyom. Şunda 6-7 raskhod. 28.000 dolar. Telefon numaraları 557 menen 0557 72 12 72 ve 18 78 ve keyingisi daha 777 52 95 96. Oşanda bu matizeler raskhod da raskhod az ekandan da gibrit tuğanlar. Keyingi dağı nav gibrit bırak bağısı unutluqan ne oldu eken bağısı жақсы yazılıptır. 2019 telefon numaraları 509 menen 95 77 77 bağısı 30.500 dolar. Probek 95.000 yürüttür. 2,5 abiyom 2,5 abiyom. Keyingi Lexus 407 Bağısı жақсы жазылып тұр. 2007 eken жылы 407 объем.
Расход 15 дейт, газ дагы бар экен. 23.500 доллар. Телефон номерлери 56 менен 480 400. Көрүңүздөр туугандар. Мына. Lexus 2017 2.5 объем 5.6 расход. Telefon номерлери 50 83 47 00. Lexus гибрид туугандар. Бас канча экен? 27ге берем. Максималдуу кошту. 27ге берем дейт. Көрүңүздөрчү, пробег 111 миң жүрүп коюптур. Мына туугандар. Lexus 300 гибрид туугандар. Keyingi Lexus 4 GT. Görünüyorlar. ...2006 yılı 4 jet avion. Расход 18-20 deydi. Telefon номерлери 51 менен 29 90 90. Бас канча экен? 23 миң, а? Болду. 23 deydi. Keyingi Lexus RX 800. Onlar görünüyorlar. Yılı 2016 ekan. Avion 2 deydi. 810 расход. Telefon номерлери 77 65 55 78 36 500 dollar deydi. Keyingi Lexus 4 GT'miş. Biroq bunun ma'lumot qog'ozi hech qanday yo'q ekan. Lekin Lexus ekan bu. Lexus 5 GT 2008 yılı avion 5 GT avtomat. Telefon номерлер bası en buyursa sorayız. 30 kemi var. Tamam. 30 kemi var. Ana görmez. Bazmaz kemi var dedi 30 ming. 30 akışı dolar biraz kemi var dedi. Çalыңыздар kızıkkanlar. Hazır kuşa 5-7-30 ming dollar talonun. Görünüzler şu anlar bardık komplektasyonlar gelken. Bismillah, shunday mashina baringizlarga nasib qilsin. Yuk bor ekan tuğanlar. 30 ming ozmas kemi bor deydi. Aka, tuğanlar. Bo'ldi ekan, odam bersin ekan. Mayli. LX 460 Ası жазылды екен бірақ. 2012 жылы 4.6 объем, 12-14 расход дейді. Сена 22 миң доллар, 703 менен 41-29-55 екен. Салонды бір көрсетіп қойылы. Мына туғандар. Көжінний салонда екен. Пробег 159.997 жүріп тұр. Lexus RX 4 GT
Bunun bağısı 23 min deydi. 23 min dolar deydi. 2005 ekan yılı. Telefon numarları 705 min 11 11 70 ekan. 2006 ekan. Biroq bu satılıp ketdi doğanlar. 24 minga satıldı bu. 2006 ekan yılı. $24 bin'e satıldı.